Kondisi air terjun seru. Orang DK3 ini. Orang DK3 lokal. Lihat kondisi jalan roller apa? DJ. FDLG. Betul. Senyum. Udah masukin lembu belum kau, Ji? Komentarnya, Pak? Itu tidak bagus sama sekali. Lumayan lah daripada nggak ada air penaruh nih. Pokoknya dah bisa dipakai lah. Wes, wes abang ini. Komentar aja. Komentarnya aja. Ini bang komentar aja. Bang komentar apa? Bang komentar. No comment. This is so beautiful. I like it. And the program is balik.